Bakunzi ba Ibaba TV5 turabasuhuje aho muherereye hose, abakoze subscribe n'abandi mudukurikira gatanu kuri gatanu uko bwije n'uko bukeye. Muri Rayon Sports rero amakuru avugwamo kugeza uyu munsi ni kugaruka kwa Asmani ndetse na Faranganye bavuye mu mvune, ubu bakaba baratangiye n'imyitozo. Ndetse amakuru atugeraho nuko mu myitozo y'ejo hashize batsinze aba bagabo ibitego bitatu ari bonyine, Asmani ndetse na Faranganye. Kugeza uyu munsi rero hari probable lineup y'abashobora kuzakina kuri AS Kigali tariki 23/11, ubwo ni ejo bundi muri weekend. Tugende ku myitozo rero irimo gukorwa uko coach agenda apanga abakinnyi batandukanye. Iyi ngiyi ni probable lineup 11 bashobora kuzaba baryana cyane nk'uko birimo kugenda bigoroka n'abantu benshi batandukanye. Mu izamu rero tutabatindiye, mu izamu bigaragara ko hari Pavel nk'ibisanzwe, naho kuri kabiri hakaba haca Kabange, kuri gatatu Fabrice, mu mutima wa defense hakaba hari Diagne hamwe na Emery. Emery ariko ushobora kuba yasimburana na Rushema Chris nk'uko kuri match ya APR nubwo yagize akadeshi gatoya mu mukino urimo kurangira, ariko yari yagerageje nk'uko byagaragaye. Kuri gatandatu rero haba haca Richard, imbere ye kuri 8 hamwe n'10 hari Tambwe hamwe na Abedi Bigirimana. Imbere abataka rero haba Asmani, Faranganye ndetse na Aziz Basane. Iyi ngi akaba ariyo Onze Kibouge, abakinnyi bashobora kuba babanzamo 11 kuri match ya Rayon Sports na AS Kigali. Abantu rero bakomeje kubica bigacika bavuga ati attaque ya Asmani, Faranganye na Aziz Basane izabiryana. Inyuma yabo hari Tambwe na Abedi, bose bameze neza bari tayari. Richard arekipira amabaro, bikaba bigaragara yuko rero iyi Rayon Sports yabiryana rwose, hatajemo bya bindi bita ngendanye, ariko iyi Onze Kibouge yaba iryana. Mu busesenguzi rero namwe murakomeza dusesengurire, ese muri aba ngaba 11 ninde ukwiriye kuvamo, ninde wabuzemo wakaba yajyamo? Muratubwira dukomeze dusesengura tureba ikipe ya Rayon Sports uko bimeze, uko bihagaze. Tubageze amakuru update gatanu kuri gatanu.